ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Ni by'agaciro, komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Kora subscribe hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Mu gihe igihugu cy'Abarusiya gikomeje kurwana n'imbaraga nyinshi ngo gifate igihugu cya Ukraine, by'umwihariko imijyi ikomeye irimo mu murwa mukuru wa Kiev, Kharkiv, icyambu cya Odessa, Mariupol ndetse n'ahandi, kugeza ubu bamaze kurasa misile zigera kuri 600 barwana n'ingabo za Ukraine kuva intambara yatangira. Uyu munsi turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Uyu munsi ni umunsi wa 12 w'iyi ntambara Abarusiya bashoje ku gihugu cya Ukraine. Ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ngewe ndi hano ngo nkubwire amakuru ari kugenda azamuka ava mu binyamakuru bigiye bitandukanye bikomeye ku isi, by'umwihariko kandi ava no mu gihugu cya Ukraine, kubera ko niho hari kubera iyi ntambara. Kugeza ubu ngubu abaturage barenga 360 bamaze gupfira muri iyi ntambara. Umubare w'abapfa ukomeje kwiyongera kuko kugeza ubu hamaze gupfa ababarirwa kuri 364 naho bamaze gukomereka ni 759, ubwo bose hamwe ni 1123. Ibi ni umuryango w'abibumbye wabitangaje. Mu yandi makuru kandi ahari nuko ingabo z'Abarusiya zikomeje gusatira icyambu cya Mykolaiv ndetse banabwira abaturage bahatuye kuguma mu mazu yabo. Ibi byabaye uyu munsi mu masaha ya mu gitondo. Ibi byaje nyuma yaho kandi meya w'uyu mujyi atangaje ko uyu mujyi warashwe na misile z'Abarusiya, nkuko tubikesha ikinyamakuru cya CNN, ngo hari ibisasu byaguye hafi y'amazu y'abaturage ndetse byahitanye umuntu umwe, 3 nabo barakomereka, nkuko byatangajwe n'ibitaro byo kuri iki cyambu cya Mykolaiv. Mu yandi makuru kandi ari kugenda zamuka nuko mu gitondo cy'uyu munsi kandi nanone habaye imirwano ikomeye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru wa Kiev. Ingabo z'Abarusiya kandi zagaragaye zikomeza gusatira ibice byegereye umurwa mukuru wa Ukraine ariwo Kiev. Hari na video kandi yagiye hanze igaragaza ibimodoka by'intambara z'Abarusiya ziparitse mu burengerazuba bwa Kiev, mu gace gatuwe n'abaturage benshi. Mu yandi makuru kandi ari kugenda zamuka mu binyamakuru mpuzamahanga, aravuga ko byibura ubumwe bw'Uburayi bugomba kwitegura kwakira abarenga 5,000,000 b'impunzi ziva mu gihugu cya Ukraine kiri kuberamo intambara ikomeje gukaza umurego. Kugeza ubu ngubu abarenga 1,000,000 bamaze guhunga mu minsi 11 gusa iyi ntambara itangiye, ku kwiyongera kw'abantu bari guhunga igihugu cya Ukraine kandi byaherukaga kuba ku mugabane w'Iburayi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mu yandi maguru kandi ari kuzamuka avugwa mu binyamakuru mpuzamahanga, nuko abatuye umujyi cyangwa se icyambu cya Mariupol ubuzima bukomeje kuba bubi cyane, kuko bamaze iminsi irenga 10 badafite umuriro w'amashanyarazi, amazi ndetse n'ibyo kurya byatangiye kubashirana kubera kwirirwa mu nzu. Ni mu gihe kandi Abarusiya bakomeje kurasa kuri uyu mujyi ndetse banze no kureka abaturage batuye uyu mujyi wa Mariupol ngo bahunge, mu gihe amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu yemera ko hashobora kuba ibiganiro ku mpande zombi bagahagarika kurasana, hanyuma abaturage bagahunga mu mahoro. Ibi ngibi ntabwo ingabo z'Abarusiya zari zabyemera, kubera ko ku munsi w'ejo bari bahagaritse kurasana, ariko nyuma y'iminota 30 gusa Abarusiya bongeye kurasa abaturage batarahunga. Mu yandi makuru kandi ari kuvugwa nuko uyu munsi ku isaha ya saa 10 ku masaha yo muri Ukraine habaye indi nama yahuje ibi bihugu byombi, ni ukuvuga igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, ngo bavugane uko iyi ntambara yahagarara mu mahoro bagahagarika intambara. Iyi nama kandi yari ibaye ku nshuro ya gatatu, kuko iya mbere yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, indi iba ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu. Ariko izo nama zose zarangiye nta mwanzuro ufatika bafashe, kuko nyuma yaho ingabo z'Abarusiya zakomeje kurasa bikomeye mu mijyi itandukanye yo mu gihugu cya Ukraine.
Iby'iyi nama y'uyu munsi kandi byatangajwe n'umujyanama wa Volodymyr Zelensky, perezida wa Ukraine, abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter. Bikomeje kugenda biba bibi cyane mu gihugu cya Ukraine, abaturage bakomeje guhunga ari benshi ndetse n'impfu z'abaturage zikomeje kwiyongera. Gusa nubwo bimeze gutyo, ingabo z'Abarusiya zikomeje gukaza umurego zataka imwe mu mijyi ikomeye cyane yo mu gihugu cya Ukraine, ndetse ku munsi w'ejo amakuru yarahari nuko bashakaga no gufata icyambu cya Odessa. Iki nicyo cyambu kinini cyane mu gihugu cya Ukraine, ku buryo baramutse bagifashe byagora cyane igihugu cya Ukraine kwinjiza cyangwa se gusohora ibintu mu gihugu cya Ukraine. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi ukomeje gufasha igihugu cya Ukraine, nubwo Abarusiya kandi bakomeje kwihanangiriza ibihugu biri kubikira indege igihugu cya Ukraine, kubera ko kugeza ubu ngubu indege z'intambara za Ukraine ntabwo zibitswe mu gihugu cya Ukraine. Ayo niyo makuru nari ngufitiye kugeza aka kanya. Gusa intambara iracyakomeye kandi iracyakomeje. Gusa reka dutegereze ibirava mu nama irahuza delegation zombi uyu munsi, kugira ngo turebe niba koko ibi byarangizwa mu buryo bw'amahoro cyangwa se bwa diplomasi, hanyuma intambara igahagarara. Ayo niyo makuru nari ngufitiye uyu munsi. Komeza kugira ibihe byiza cyane, komeza kandi no kugira umunsi mwiza cyane. Wibuka kandi no gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'inkuru n'imwe, by'umwihariko inkuru zose zifite ahantu zihuriye n'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Akaba ari intambara imaze iminsi 12 ikomeye cyane kandi igikomeje, kubera ko Abarusiya baracyakomeje kurasa mu bice bikomeye by'igihugu cya Ukraine. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe.